اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن النبي صلى الله عليه وآله فمرمزان صلى الله عليه وآله وسلم dedi بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من geldim makarim ahlakı hatta kamil edim. Taban Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem istena hakat etsek istesek biz fikre ister iddet halakat zikredek ala ennehu Peygamberin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sıfasın. Tasavvur ile bir derece kimi bir kitap telif etti Mesihidi afdal ulema 100 azim ala marri tarih. Zikredir bu kitabında bu yüzleri de en birinci Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zikridir. Sorul özünden öz Mesihidi muallif. Sen sebep zikrettiği Mesih'i deyadi. Dedim Muhammed'i bu az fetreden 20-23 ilde yav kalmaz girmedi özü. Ve acib bir adamdı. Tasavvur ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün düşmanları şahadlık ederdi ala ennehu acibdi ve hayır adamdı. Mesela getirendeler yanlarına Hatem-ı Ta'an'ın kızın Safiye o Safane. Safiye'nin getirende durdu Peygamber'in önünde sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle zirekar vardı. Hatem-ı Ta'a kızıydı. Dedi ya Resulallah ya Muhammed ya Resulallah. Benim babam dedim yani benim kâne yukrimu zayıf. Ona hizmet ederdi. Benim dedim fakirden dururdu. Benim dedim muhtaca para verirdi, amal verirdi, dururdu özünden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi لو كان أبوك مسلما لترحمت عليه. Eğer seni dedi ya da şey Müslüman olsaydı ben terahhum ederdim. Yani derdim rahmet kılsın yani. Bi'tibar Müslüm doğu. Salın özünü ikramen li ebiha. Dedasin hatır ki salın özünü. Öz kızakadaki yadi. İstiglal etti fırsatını. Dedi ya Resulallah ana ve men ma'i. Men de memnun olanlarda ya Resulallah. Bu getirdi. Diye sen de ve seniden olanlarda dönderin. Ammal da verdi. Çok ammal verdi. Aparın. Tasavvur ile deyadile bu hada raculun men la yakhaful fawt. Bu bir adamdı. Korkmaz fakirlikten. Böyle ammal yani verende yani her adamın da ammal verende bir şeyinde yani haseder der bu kadardan fazla vermem lana fakir olam ammalım kalmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yokuydu bu. Yani ala ne versin bir kadar mesela av az o kadar yokuydu bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani. Peygamber daima yani çok sekiydi. Dok bes sekiydi amval hatta ahlakında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tasavvur ile bir derece kimi alem istina acelekumullah bu koyunun pisliğini atardılar. Kan atardılar istina. O bir gün iki gün gördü birden yoktu. O gün komşusu özünü bezer edip. Sordu dedi falan adam hanı Zeyd ibn Nas. Dediler ya Resulullah hastalayıp. Gitti sormağına. Bu adam görende ecdende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip sormağına. Çok utandı dedi ben. Dedi yo vallahi ben o yani bas gördüm sen yoksan günde ben yani bi'tibar bizim yani dilimizden günde adiye Beküş gün yoksan dediler hasta dedim kun geldim sorum özü. Geldim bakım sıhhat nicadı. Ben geldim dedim sorum seni yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu derece ki ala ennehu hatta özne zerre edenler hatta özne taaddi edenler hatta kada bakın eşkil taamülü ederdiler tözlerine. Tasavvur ile bir rivaya bu da akdım yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün tavaf edir. Bir şahıs da öngüçe o şahıs der ya Erhamer Rahimin. Peygamber dedi ardıçı der ya Erhamer Rahimin. Bu der ya Eşfa'ş Şafi'in. Ya ne der Peygamber de özün ardıçı der. Peygamber özün ardıçı der. Bu Arap bezer oldu. Gördü ey bir kelimen der özde ardıçı dönder bu şahıs. Der vallahi levla sabahati vecihik yani bu şekli güzel olmasaydı hoş olmasaydı leşekavtuke inde habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi. Peygamber yanında şikayet ederdim sana. Peygamber sordu özünden. Dedi sen Muhammed tanıyorsan. Dedi yok görmemişim özü.
ديد من محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من محمد ديد خو شوخي أي فرصة يا رسول الله مرم سم محمد سن سؤال أيحاسبنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بزي محاسبة دار ديدها يحاسبنا على صغيرة وكبيرة يختبر شيء الله سبحانه وتعالى محاسبة ماسن بو عراب غمر دير يا رسول الله إن حاسبني الله حاسبته أجمان محاسبة رب العالمين من دوز محاسبة ذرم بغمر صلى الله عليه وآله وسلم ديد سن شكل سن الله محاسبة ذا سن ديد إن حاسبني بذنبي أو بعملي تقصر مدا حاسبته برحمته حاسبته بعدله درم إلهي ساني رحمتي هرداد ساني حنناتي بهرداد ما محاسبتي سن هر سورة بسم الله الرحمن الرحيم غفور الرحيم دائما بشكل وما عند عقوبة سن عند جبرائيل عليه السلام ديد يا رسول الله قل لأخي الأعرابي يولداش مز أعرابي سلا لا يحاسبنا ولا نحاسبه نوز بز محاسبتي تسن وبزدنا نوز محاسبة ذلك يعني بزمد المزدن صال سماني وبزد صال دق أذن أسأل الله سبحانه وتعالى بزده ورضن إتسن لكن اتباع ذلك بغمار صلى الله عليه وآله وسلم النهجني أذن مسيراسي أذن خطاصنا يري النردان صايسم بز الله سبحانه وتعالى وأهل بيته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.